omugurusu weitu Banyanga na Costa Rwehoda na mukuru wawe Oruganda rw'Abihinda Obadia Keino nabo ija kushwera nabo abantu banyabushozi mwena buri omu mukitinisa kye reka ntwe omubugufu ahabo kubeshaha zatubahonje ninkirizana ne bagenzi banjye bagamba ninza kongeraho kake wena hata nkeimwe abaraganama rw'obusisi eji ensitko yabereryeti ahashturya apana kikaba kiri rikaba rihamba mbwene ibyo bimuri kurebaga makamarungi gumuri kurebaha uko kujwaraje kumuri kurebaha oburungi obugwaje obugeiga itungo anyenda twena twatanise tere government yarwanyisirizo mu ngaro ijo government ya NRM bereneja guze myaka 36 hariho wamburuze ngo myaka 36 nikimanyisa ki myaka 36 y'obugwaje myaka 36 y'obusinge myaka 36 hatara mukatabanguko nakake kona myaka 36 yo kutura yo kukundana yo kutunguka yo kushya nko kuturnera izoba kwakaba hariho ecyo kureberaho kirungi omukutunguka kwensi kurgahi yabayireri kuzaheri ijo nkabigambira vice president obyabera ari kibega ababere baro ngajya kubarana muza kwega okwense tunguka bejaha barebereho barebe ngwensi eji kubahereze kugishara mu amarisizo kubagereza abahangirwe bagarumu ababenu betwa abarotami bahabwo businge bakora bashomesa bahumushoro bayetungura ensi yatunguka egi government nanyenda ngo mugiterero mungara ekine cyabankongoro ekitwashangire kirumwe kishumuruzo Rwehoda no kimanya niwa yetsuro rukiko ekishumuruzo tukikomoreire ebyapa byanyu numuza kubitunga ekindi nkiriyari yekyo Rwehoda yebare munonga yebare kuhingira omwishikyo shomere kandi oherize yebare kore kentunguka yenso kweshemerere kuberi yebare nendanki yebare n'ubuhurire kushomesa abana bawe ukashomesa abantu wagira ukashomesa nabihanga yebare kutunguro wanyu yebare robina hanga bahereza umugisha mwe nabaryaha nyosire ninkigamba tworo kwijo mu bugenyi nkobo ekikuru tukureba ukagenda harumu no kushoma hatkuru kwijaho shomaki abantu kubara kugira obusinge bagira obwebembeza burungi nko bwa NRM nabatunguka nicyo rukureba nkeke nanyenda kugambira Rwehoda konka no kimanya konko bumwe abandi nabasa kuba batara kukimanya Obadia Keino neka yabaija kushweraha nabakama nka kohurana bakutuma bakama ukabona bo wareta nabakama barujumburabo nogo mwana we nimanya Joachim no mwana uhurire ombana be abazeire ogwo Obadi mbwene imwe aba anshara kuno yamukirebe abumwe abaija kushwera haramo baroya haramo banyanyogo haramo nabahibo bwenge ba president Yoweri Kaguta Museveni private secretary weberagiro wa president Yoweri Kaguta Museveni n'umuhara yebari yaho Flora Kichoncho kashoma na wa LDC anyenda ngumwakire no muterero mungaba aine na mukuru we Titi nabandu bona abandi kandi n'abanyanyazi Obadia yebare niwe kwijanshara okaturetera abana bashomere okijuka twiha munito wito shomere abantu barwo busisi na nama nkakigamba buruntu akira Obadia nti nyabushoze hirwa
kutamba kwiyafurikire washangu haza kuba mwazara Obadia teine kimwaferero nakacheko nimba bazarahanganize bare mbwe ndeba abebembezi bakama banama n'abahura bahumwire n'abakama bensu bona bamuzenyima bayija nawe baza kuhingira ombihinda bayija nshara okuno kwirwa okubo munsi kurugo mbanyu okazo mbanyu nyabushozi twagira umushana nanyenda kubaha amakuru marungi ngo nyuma abazyo itwenga bamemba ba parliament abakazona kiruhura tandikire barha twagihandikira minister wa agriculture Honorable Frank tumwebaze kandi yikiriza kutuhereza karachita ina yikiriza kutuhereza na za Bowsers water Bowsers tanka z'amaizi nazo ina ebyoma munana nibija kwija mu district ibirezi okukiba umushano gugurarije baza kubatahira amaizi abatageine nibija kutimbira amaizi abatageine izo nemba bazaranga mu kitero mungabo echa kabiri echabere kizubirerwe bishuru kutunga amaizi gakakagate leba safara ryahanteira amwisho na mwena abakunuya nyuma abazingiza urori kiko na minister w'amashanyarazi Ruth Nankabirwa kakagate baza kugihereza amashanyarazi kakagate kwera kutunga amashanyarazi egombora kikatsi yasanga sangarwa barata nakayanja na kikatsi gya kunuyi niza kutunga amaizi gemidumo agarukurga kakagate ecyenguto mukago ya kigamba na Honorable Jovansi ya kiteramo nobundi itwe bashata baryaha nito turyakakiko nito turyahakakiko kenguto za district kandi ninye baronzire nka chairman ejenguto yakatyaza neza kutera rwebishuri ekibere kiryaha okuta aha kwa barara kutakibuza nacyo nikiza kukorwa pump yamize berebuzire kugeiha mwaka kugareta kibuza nayo twagitungo mukashesho ntugezaho turi abantu konke ibyo bituru gukora tibyitu nahabwa amanaganyo nahabwo bururu bwanyu nahabwe shara zanyu no kumwaturarira kiro no kumwatuhayanire ntugezaho ngo tukore twisi izina rya mukamikitinzi President Yoweri Kaguta Museveni na launchinga iturukweta parish development model obuhereza kubwiha district kuburetera kimwe kubushitsi hamurka mbweni mwe nk'abantu banyabushoza bariya unsasire reba na chairman RC5 bariya burumurka kutandika no kwezi kwa mushanju omwaka ogu burumurka no guza kuhabwa miliyoni 100 konko bumutero mu ngaro abemereka mike nibatunge sente nje abemereka mingi bagira bata nchegarechemu burumurika nuguza kutunga miliyoni 100 hatu mwachitero mu ngaro ekamba hecho kureberaho kuruga byengerre abarukuma byengerre kutakakera no murukogo ni miliyoni 100 mbone cyo necho kutera mu ngaro abarukukimanya na nyenda ngo mukimanye bimwe turi kubigambaho munonga ebimwe turi kubikonka ojonion tekateka government konka hataro ibarukweta moratorium ngo utakoremera mingi konka nacyo hino kuceme kukigendaho burumuruka gwano gutunga miliyoni 100 nikimanyise gombore nemereka 8 netunga miliyoni 8 egombore nemerekena netunga miliyoni 800 mbwe ntuteka teke bantu barahangamwe ashito ashikaha hatarahabi we no rukwija yatahanka yareba abantu bashitamyaha no kubajwire no kubarukurebeka no businge bubine no bugwaje n'entwaza n'enkwata n'enkwata n'entwaza ecyabere kitwisire kikakiri kimwe tukaba twino bwebembezo bibi nicyo ndikusimira government ya Rwanda nicyo ndikubahamisiriza
ngu itwe abumwaterera karuru. Hapana, muhumure teine heru kuza no mu parlamenti ntwija kugigambera neberagiro ntwija kubikora nikiri kwetengesa n'amagizi ntwija gabahereze ikindi kandi twatanisha katuriyo muntu omwe imwe n'imwe ekimuratukore mushore murwane mukore ebyentura mumbekya gentura mushomesa abana banyu rwehoda nicyo ndukusimira hatu weno raze kuhingira omwishiki ekyo nakyo mukyesimira nko kumuturana mwesimira n'amasyo ganyu ahingira omwishiki ine degree weno raze kushwerera omojo ashwerera omojo ine degree kandi ine itakarye agenda rutungire icyapa nyensya hatarije omuntu ogwirwe kubi akaraga cyeri akayija katwiho munsi yitwege hanga bampero mugisha mugume n'umukwatanisa n'umukundana Obadia twakwakira nshara rwehoda n'obundi nomangundi member wa family club bari ahantu bija chairman wetu ari aha abantu banyabushozi ogu n'omwaka musya n'omwaka gwo kukora ombiro biche bete cyo kubanza nyenda kubasima kujwahukire hururu yitwatandikire yo kucyamara abana kubeho mashomero gaheru kubagarura muri nyabushozi nanyenda ngo mweterero mu ngaro mbwe ntatubagarikira hatebe honorable Jovansi yanagamba ibintu byebe manyo muntu kwaba inentenke kandi kwikanya naboze kuretero kuteka munonga mbwe natutwine kuteka ubo bana bagarikira aha kandi bakakireberasi mwimuke tumbe cy'amashomero ngo kuturantombeka gahandi mwimuke turonda abashomesa tubataha abo kubesente tuzakishora zizaguma mu ihango hanga bampero mugisha akeshikeitu na Joakim imbashabira bashabiro kuzara bashabiro kugumaho bashabiro kutunga hamwe no kugogera abo arahanga ni hanga ryanje